Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakong anu mahasa sna kawai na kinong sengkam lajong kabadai kawai na kinong shnong jo West Yente Hills kaba da ka jingtri stom gejongka kalala ban kisha prang ha ka jingpmi usop maret unayong bat ushin rai lakadong ya kaba lala ban penya yo om tang hapo ka jela lajong ni hapo ki jela jong kari India hanrei wat shadu kari United States of America. Halor ni jingtri stom jo ni kalong kmi na kaliang jo ka Batisi TV kalayo bani kran markman bat kakong anu mahasa ban yo ya ka jingtep ka bakham banya ha ka baidei bat ka jings dang jongka ya kini ka kam jingsang am dapo apa khare ba ngan po do kani ka la mo te no ko nga ai mo ible ba ngatip bala khle mo ngam lo ero mar ngani thu hi long kumban mo tuwi nga dai tang ka ten standard mo am do jingna start ka set musi ya man ka po jingsha ba da nga par khari jiwe nge i bagi de briwen da nga mi mo no snong nga dai chabar te lo ngai ba kadang ka ai mga sungtu ba hiradi nga duna te kapelo nga bonsin mases musi ba nga ngam dol ding nang start nam la ba tre ba ta mo dre nga se pekat ba haden pat bang ai ba kadang ka market house in rai ngong ba kada ngam dol makana ding nang start man persyam ka jing ko aja ngalong bangan an ti ma ba nga wan na kai long yin ba du ngam yo la ha ba school nga kada dei dagani ka jing sedang barip te kalong ba kamdik basuk ingi bangisa akan ida kota tengah sedang nak kitchen ke jangan yang saja, amar nanti yang saja kadai ke ba, ndai bal bangi dan kampan le jero cisni mo, dan kampang por beset betiu. Dei na tagadau long haga por ba ikun ire school ilo ile tre te por bensi ngasai tre ke yang kam jangan nak ban le kam tam le ban selani pi, dan kampan selani. Dei nang tu hingga sedang kara kiu na usneng ka starting jangan ngasdang tang sau lai thau sau kilo kita na doa raja thara te namar ba ni bon hang ni basa hang ni koloni jongi te ki le ra ho sport kha ki le ra i na di ma jonga ka kiu manus nen ka kiu na ka lai thau cha sau kilo cha ka san kilo ka kiu unta hadu ba ka pol ni wa raja thakandai kat kum ka ji thu jong ni kalong kme ka ji alat ban pnya yo so maret bat kham tam e yo shen rai lakadong shakari America kadai lingba ka jing shimenta jongka ha ka yo yedi thiet bala pelong daka salon international di lalimentation ni ka sail daka jing aila jong sarkar meghalaya house name 8000 khat khandai lingba ni kam ni kalong kme kalala ban pinmi daki ton ki jing dawa ya ki di jing thong ha ka sisnem na ka benta ban basa ban pendap ya la ka jong ka yeng kasam halor kini jing trai bani jong ni kalong kme dong ni sngap menta ayu ni kalong kme ka don ban ong bat ban aimen sim ki dong shnong jong ka jela meghalaya ha ka bai dei bak sangkam sangjam da ka bayeng halaki jong ki kicak ka fas ka dinga snongu ai Dr. Imrani ka ai ka ba pelong nga hadu bangan ye le ya ka lesen ka long ni ba ka don ka conference yang ki doktor ka Shillong Obstetrics and Gynecologist ka ba pelong ha me po Shillong de Dr. Imrani de gynecologist si bateri po na ila sai don kam ye shun raja nga la la saus nem te iku ni nga yung anuma ka don ka ni ka kontrak ka balong ka ba iku aban ai de spice de te haden kata mila yung nga ba la yu pin le tanga ngam sung thu pi ban le kun mar ba ngam ju pat le hari hari pouch te ke jing e nga re ko kram namar ngam pat tip te tampat mi gila beres ne ban le ke ro te kalau nak de nang tagadau iki kle hima imo namar bakat kata conference ngan le mga kamdi ka baksu te na ta kajing sedang ba ila shimma iki jing kle ban panwil se ka committee ka whole Shillong mo obstetrics and gynecologist committee ki ai ngai kontrak ngan tre ya kata kalau kumba live pasan hum ki doktor duan all over India te na kata kajing sedang tengala pelong lo nga ban apply ka license te kamdi ka basuk sisa gini ge baro handai nga ngai sung na tangga wing nga te bani thu hok mo na do ba ngale kani ga fasairo ngai thu hok iki o kini ki officer ma umba nga ngam don mo kani ga jaka ban
dung nga le tai obat ki wei ri nga hang ni nga proses wei long nga pen khoi ki slice na de mo kom nang ko nga that de that nga pen khoi de pen khoi tun de nga le kha dung pa itu tai ob jo nga ki badon ni tu ke jaka dung dawan nang tu hiyeng nga le selani te nga itu unta ya gini ki safety officer ki ong ba pila hi bande kata de rumla te na ta kadau long nga ra baro silong nga yo khosai te hadin ba nga yo gini khosai nga la stang ban ba ban distribute po silong te ka ka ba ka brik su ko long ba wei ba nga yo ba entar po ni ka sai te to ko long hau ajar kendai long sau san tri la te dei nang to ken kala long nga do bangan po do panika benta mo pana do pasai nga yo ban kendo sipun gibru ibawan all over India te kadai ka eka long ba song tenat long ba na do kani nga yo benta ban nong chua ka sai nga yo tang chi chua ka sai nga rang pun mi kunta hau nu arjar ka kendai nga ko la spa ki do ka jing mi jo nga sistem te hadin ka sai mentangi la ko di tons ri ka demand ka bon ha te nga la yo ban kendo gibru ki entrepreneurs all over India ki bawa na baru but sibun ki mo mas ngu ya ga government of Meghalaya ba ka I like community ki entrepreneurs mo ban yo penta ban ya ban try ban fulfill nga try ban fulfill ka dreams jong mo te stai ka tahi nga so men bat na hado kan klimat ka menta nga kan kamtam ban ka lockdown mo ni keren ka lockdown te ka don hi ka jingta rei nga pa na try be na yin nga penmi isin rai nga penmi hi kini ki black pepper nga ki black sesame mo yo ni yong te ni penmi be na yin ni le aisha kidukan te kalong kata hi nga sngowa in hapat pristom ba kinapuh do hang ni pamdei ka kam ko besuk mo nan habiat te journey ke ba ha nama wangam don ka crossing unit ladi te ke jakaro ko de kamnya ngasung kumene ba lemba kan ka sail nga layo ro ka order ba ngan ha harus ko USA nga tharai de na kata kadaw ba hadu ngayo lar ba ni tray ba ka ni ka wi ka bru no ko US kawan pe nga hayi kum no tray nga chai thu hok nga ngam don ka ngam don kini ki pi ngam don ki jakadung ndrei nga ya tai obat itu gibru ki badon ke mesin dangawan manga te ki pen ko mesin kidung te kalong ha ka ba ya ka ba mentahi nga ong ba ngan ai bet haga quantity nga kam sum jinja ngar beli bang apa don ya kan ki jaka fi ban dungi ki di ma ki kum yu chun ra kam tam ma kin hap khot nga kan ka por bi long free tawal ka taro nga simbe ka kum ka kabu mo batri de ngam sim re ka ba ki de obstacles nga ka por ngastan ga jing ka titre ngam khini ka ba de obstacle nga simbe yo ba I have to move forward sibun ki perlu jonga ki ba ya rap nga ka ban pois do ni mo ki ba motivate nga ba kata menta ka lockdown ba nampak dia roban shift mo ita ka jaka ba nga menta nga don ka jaka ba ai sum hai tai perlu ko mapat ba tray ka kam di na benta ka ni lockdown dengan hi ban tray ka kam hayeng ka sisin krain ka teng klopo sis 4 kilo te bangan plate itu sin raja nga hayeng teng hadu pangalat rumah klik nga pi iko le is nei mo hayeng la stem lut dengan api tia arbiji mesti maki bande selani cumra bangan hap pendiam pi katung ka timing mo namar hayin sejang le dengan HP ka no beji ngan pikun daki ikun ngan hap set ngan hap le na do sudah ngan hap adjust ka timing dengan harai ba kai iro hi ngi dehi ban tristom kamde ka basuk ya yang begin sedang namar ngan harai ba na ijing sedang iba kendiat bada ka jing tristom min la makyu Nisha dan ayo betul ke komen senang shoot Mister mau kalau kedip dan marang pun berkat free. Wah ban kentu ya ki housewife tentang mo. Nama fi ka don ka ai bangi ki housewife mila ban something ki. Ka tam ro ki youth. Bangin de show ban dipen tentang government. Maro pi page lebih pai sa ka dari ke state jeng mi yang idon sibun ki ai ban train. Hindi tangga kam sorka bangin la kan poi mo sa ta thong ko jini ibun ge ban ni de ka de ko nong kong kolong ka commitment jini bangin tre hok tang kata hi ba la ban poi yang ni sa kata ka ingan na fi sa kata ka thong ko jini ka em jini bangin poi
Tengah ni ia katahi ba mangaru kolong haduk kani klimat ngapoi mentang ngatrai din kata. Nam harngihi bangis dang ia brave naduk bangasang na kong bompat dei bangis dang ia brandro ni chimbe kata lada. Om don beo i ni menu train tipo bleu ini. Tingi kun ko ia chunrangi pi ko aban ai kata ka quality. Ya kita di tanjuma ni ma kinong bam kan no bau ni naka jing trai jungi kan don beka ta assurance ma ka jingka confidence ki no ba makin ba pe ni ma tuni ngato istobi telong hado bangat hat senrai ro ngakit ibru do tendir ki ngamo ngakit nado kanika first floor hado ka te third floor ngakit light floor sa pido se jerong atas ni telong kabene ko hi trangi de hi ban tristam de namar ba kanu ka kam bangin sedang ladang ilap tang ngalap ilade mo tang ngalap ilade ba ladang ai nong ki ibru bin trai ka kam ko ngam ton jingmi ilade tengah simbe ilade ba hajaka bangan ai nong ki ibru habadang duna ka jingmi tengah simbe ka bangan de ibru tristam ilade tengah iba mentapat ka wah haden ba ngalayo rum ko pasail satu tika kuantiti jema karbon menta ngalayo ban bo wadi ki di distributor wala dan menta iba distribute haka den kanika lockdown ila doni we bahayeng iba tray ko dreams tengah saya setenat ban motivate kita ban tray extra hei kidon ka kam ko barin na on ki ngadon kanika kam ngong pila ne em ban tray mo pinjo ka mai pendiet te itai la tray ban ngamta te kemud menta nga proses be iki ma jonga na yeng itu ile distribute menta support long tengah don ki housewife kiba distribute kiba lendi par hegi jaka bisa tengah don ta do try lain na sangut ki housewife ngasih motivate ki housewife ngasih let itu ngasih keren tengah on ki pe ngadon kini produk jonga pun tambah USA maka investment gede jonga ngom chimbe ka share jofi ngom bat ai ka share jonga ngom chimbe ke emo ngelo don ngai kala lon ka jingira ngalap pada ka ba ha na perkat kai fit chimbe ka ngom ka de ka ba ha dai ini bawan ko ngai kedua i for sales te i ong yang ba ilwan ni kedua bat kini ki entrepreneurs di banda jawairo te hadir iwan hame ko shilong i kedua yang te nga ong i ngapdi i ki jaka matrai ngom pi i ni ko yu ke jaka matrai te i oi nga ba you have to use gloves mo ngadon kamar slice tadi ya urus dengan haban use ki gloves ngan haban use ya gini ki stainless steel dan dapat kat kaba ha ya nga bangan le gini kam nomar balai ba khatam dapat ke jaka bangasa me te bangan pa si sinongro kaba nomar balai sa tele maka don kam bamdai bandon dos kaba ha bang tri farmar mar banga Desember ngai kendo i Januari ra nga ni ga kanika kamo bangan trei dengan mula araban le lomba ngan set up yanu ha sino dengan sungtu ba ngam kwa bando e kanika kam ri kwa bando ngidang wan distribute lo to Raizo mo bando ayo na government pri Raizo na government tingi dang persang ban kumno ban yarap ikinong rep kumno bikin tung yu sunrai mari i lo kadon hak market ha sunrai tingi ke pat hiru ya ka government mo ban pe kam ha kam tam ya kinong rep te muban yarap ya kinong rap jangi bakin kiu umday tang ya ngi bangin kiu umday nasi oi kinong rap nasi oi ki ba nga tanga thiet ikini ki ma chong ong kla ban ai direct sa ngamo ba ka kamsup try la dang deal direct ba kinong rap marwa ngai ha kamarkan habang kami kinong rap pi nga bon ki ni kinong rap marwa dang ye keren ba ki ni ki beri bawana ba kin kili be kan no ma kinong rap kidon natakan no ko jik penmi jong te ia kata ai ngan hap trei menta ban ko mas ngong adon kam ha ban build up la ya ki no rep na do kini ki black paper senrai anta ki black sesmi mo ki i ka don ka yo ki kini nomar ka hai demand ha kini ki wa di black sesmi ro minum la ban ikno mo nomar ba ngai ka don ka market ro black sesmi te menta ngan hap trei stong ban kumnoban form ye kini ki farmer kumnoban ke do farmer sama ba tangi farmers kita lawan air ya quality marwa ngalaba bosin ladang yang hapsim na supplier kabon ke jingdu nong yang aro marwa leba teng pin hamat adulteration mo yang ngatrai hangi gi entrepreneurs ka amdai ka ba suk handai omdan ka ba mla omdan ka ba mla ke de kren phang ka emo ka failure ini kren ngong ba masih sebentar kan ngong ba try haba misdang kanu kamro ba tahap ori ndai re bangin yo be sedang untuk ba nginam namar balai ba
Kubo nga fi nga por bang sedang ya kan ika Brave Enterprise namang ilong dang sedang nang kong fe ika market nado ban yo iki poi thru ba de ba ngin hap cha thok mata teng da wan kimar bom de nado ban print di sticker thru te sibut ye bangi ni kwa ban improve kan te menta hadin ba layai leng ba ta te pin hap kelon be kumno ro ngai la de ngalamat ta kita gijing long ka ban kong lai ka de ka experience ko ngamat long ba kan mau ba ka de ka first day ka bang mi ban le introduce mai ki ma chi kan namar ba ka fear te ka don hi na try na baro ki entrepreneurs na try ni don lu ka de gijing setting nga tangai la de setting ha ka par khan ngom yo nga dan ale pen i ki ma chi ngam don ba sim te da cho ban ying ro na ying ga pakhat re ga ta ngong ni yo bom don ba sim mo cha reject gi ma te ka pelong nga bangan setting hai ga ta hoi kam dei hi re ba su udah pila approach ki dukan ki dong ba ong ba em ki ba kran ba pi de ba khor ki ba pin tan dai de ba sim hi easy mo de ba sim da te ka de ga first nga ka bangan le pen ina kong gi ma nga ka wi dukan ka ba long no ala fi ba with great expectation mo ba nga thrai nga ong itu te la sim be mo in la sim be ki ma nga andai la nga poi nga pani han te ki kren kutu kren khning ji ki ong em nim dor ka ri ki ma ta ta nga sumusi nga po hi nga yam ta ba am ju ni re pat de ai ga ta ga nga smo mo de ga ai ga jing long nga long da ga don kum ta nga se duai ta hai nga ba isania be nga ngai be ba ble don ga ai ga plan ko ta ga wei tengah ni kata hadin kata ngajing tengah lek nga sedang kan benda interview si kini ma cuma tengah sedang ada nga songu ha lo nga sedang na don na jayau tega ban kong lo nga sedang na jayau hau masrai gitu di benai suara sales tengah sedang nang te nga yai pi nang to na po jayau nang to nga lung sidukan ki appreciate ha lo kabus te ni ki entrepreneurs da ki mo ki nong ki badan dukan ham dari ngiwan di entrepreneurs ki kloy ban sini ki ma ni kalau kan encourage ni ro ban mi jadi nang te ngas dang ang koi sini sa sikilai kra ki ai stay te ha kan ni ka nang tu ki ngas dang te long và đây là cái đầu ki ma cuma ki long hai demand ni kata te market mo yang ta ko shalom mo ka sai lu ngam pala ban mi sibon te nga klemi res ki dukan nga sakut hi tang ki shop ki tang ki we atli site nang ta ko lai mukra te ki don tang ki nomar bangala don ki gini ki DSA mo ki tu ki kita ki housewife ki batrai ki bale terwai ki mata ngam la arban pemi si bo mi ngam la arban pemi ki bol ke ban ayu ngam don ke jaka ka we ngam don ke jaka ban don na pi mo ki long kumi ki ba sem jinjar sha ki bam la ban tri ki la ban phone nga ini tai la ban kontak nga nomor tu nga de 9436 305982 ki la ban phone nga ni nomor ba la de pidon kam ko jingrap nga ko kumno ba ki kwa ban di ki production nga ki la ban poy nga kan kuno ko pidon kam ba di USA ke investment kan de ki jonga te kalong ka ek pidon kam pi ngan IP ka share mo percentage kan nung halap ai pinu produk nga pila ban tray te pila ban earn something te pila ban earn something nom tai la demo no ka freedom da en hit ka freedom ka don be por bang iskan ka la on de bang perkara kan ai ka quality tang ya ki ki ba terus pa mo dan ki keren be ka tarong to different namar bang i dan pe dia lo ka dong ha ka market uran ha te ka e ki kwa jungi pat ka long pa ngiti bau chun rai udai marba mo badan sibon ha kini ki medicinal value ma ki ong pa nila ban prakam ti sibon ni iba ki baduk ki namla ka thi thi ka dor ka barem tede na ka daw ko ba pelong yang ban proses ngam kwa bangan le packaging marnga na ta kadang opi do wastang ka ni ka kamro ngam ju sim re kilus ki powder lada ngam don ro ngahun ban shop masih ong ki ni ki konsumen so ngong ba ngangan ai be pitang dangan la ban proses dengan yo ya raw material ngarak ban proses ngai tidak ada ngamdon ngam judi mo kata ka dewe te dong ka jingmu jongi dong ka yen ni da le kata mo ka price dong chua ba dong ka tam skang ro ni
wangi ni air ke kualiti ke juk kualiti wadi ke badu guru ndai ni penher ke plastik ni nama ini di badu tinam nak ban sim hagi pouch mo kala de le branding nama ka plastik rem kala badu rem tengi ni kini ki middle man mo te ni isong no hagi ni plastik jadi banding food grade plastik ndai ni oi kiba ma ti wan tung song kala de mi ong transfer no cha ko di container maru no kan ko maru kwa ba ke jing kwa jongi ko long baron nangi dari banyo ajo ni provide betang kawai ke quality ang ni haka bread ni tang pure la ka dong bai tolong ya kata ke packaging ile di paper mo long ta ni ai begitu gua melakukan afford ban thit ma saki dukan tangan ambo dari pouch dan nang ba di housewife ba ki terwa saki yin dengan IPR jadi plastik indra baki rumah kwa baki dio ke jo si jadi nang ta kada long pot long ujai ha wa ki baduk tam ro ki thit ya umi umar jonga namar bal long affordable price jamu tegawai ke quality dan namar bal keper nagi yo ibu kitit nawe bar ko kitit ngi jonga long yo ibu ngi jimper tadi nan ta kada long ni stang igani ni yong ro ma permi ni sai chwa na dep swipe ni thasi ni sele packaging ya hado usong ro ni sai chwa ni namar bal don ke ni ka fungus au usong rit te ni sai chwa te ngai hi ba dekade ke proses jongi ke long ka ba ni ben khoi ka ba jinjar sai nga bakan fulfill ya ka order jom diberi, ka order ka bon pala dia. Nata kada long mentangan habat di farmers mo, mentangan kai di farmers atrai bakin nak ban dia rap mo ban sorting dia, ay kini kima so ni bakin nak ban publish board, dai ban permi haka quantity. Jadi kan ni sedang ka brief ni ai ka assurance ka quality and purity and quality. Ni ong betang ni de batrehok ada kumur perkataan dia kata kaji yo no hi ngacha ka da nga perkataan teng kini ki bethe ki rong nga ki kam don ki picha ka da compare ki be ki ong ka lo ba nga ong ba nga le yo ka ba tre nga la hun mo nga kwa ro ba ki be kin yo ma kam tam ni ki betu ki besu kin yo kan ma dia ma chumi kam tam ki lok mo ki husband ba pi de ban support dia ki wife ki mo ma teng ngan chui la de kim keren mah ya kayak gua yang berkat bagi housewife kedai bagi kam jadi tampan seja balik dia ban clean ban le kini kam kini tai mah hendak cibun le ngila ban le so ha ban support di housewife mah ba ai di kata ka opportunity guidance mah ba ni dan kam ba dari ai PCI mah ya kata kayak gua kita kapor kebun lah dan inang pan pedon kam ya bon ni cubes kai kapor ni tang ba ipe gini kita ini cupi gini kita hendak ngapat beting jongan kalau bangam ju compare ya no hi bang atrai dan ngai cupi ka kadon hi kai ban ni trai na maru le ba por bang atrai ni ka kam jonga kibri kipi yang ngapa kit berninang ni sejrok kirki oni kete ka trai te ngam ju perkat ngam ju plus ngo ya kata ka ai ka ba kibri kikret ngam baik ka tikwa jonga kalau bang ngatrai ka kam dei tang ka degree jongi wa kepala ko yang ni sa kata destination ko ngi kwa dega commitment ke jongi hi dega bangin hap tristom dega bangin tristom lebih tristom ya mendon balak stop yang ite on point te kantom ko aban ketu hai ya kini ki ke education mo namar ngang le lomba ke education jongi sinong mendong dega barang tunang ha te wala kata ro mentale ni ladon kini facilities ki phone mo te ngai lade nga sem masih berkabung masuk nguk biru bala don dari internet tentang record understand record ko akan increase knowledge kita ngamo teman ngom bang rekam record tekiden sibun ki ai ba pinla ban le research te kaptam ki phone metang i ba kena samla bon ha ba kidon meta facilities le kidon bon bisu le kai ki games ki mo le kai games ki we se ka time dengan nong ketui pinga orang bes ka time kidon ni kini facilities ngom ha krep ha ki ko to fi tristom tangga tahi ke ba la ban poi ni sa ta thong ko kwa mo namara ni nam dei su ban dipen be ta ha kor me ni ke baro re ni la ban fine ni la ban pe no sa surrounding jongi ke ba ga ni la ban trai ki ka datang kini jangan lupa